Mwananirio wetu wa mathithio ni Purity Richard. Tukiambirejia ni ati MCA Mabori matongoretwe ni uria urayukirie muthiguta mutongoru wa maengi bungeni ya Meru nwe Patrick Mutuma ni maumeretie gutariria kurega kwiganirwa kwao ni kuthuka kwa barabara gicugoni kiu. Maugite ritari iciria rirega gavana Kawira kuthamia mbia cia thondeki wa barabara ino kiri MTF makiugaga ona gavana uyu ati kurutha wega gucirithiria mbia cia basari ontorio tumite maciana kuremwo gucoka cukuru. Kevin Kimathi niwe wina riboti inu. Ndiki nyamara ya kuthukanga kwa barabara mature na kithite na mbere bruna kunyamaria kari nture ne buruba ikayo ntuko reu MCs bamuba bure ario warurwarira kithinji wantu kisima Patrick Mutuma no kibirishia njiko mwiri bameneretie bunene mubango yu gavana Kawira yo wikekina kya kuthondeka barabara yikire mubango yu MTF mubango yu utakinyanira burumo anka thai uti barabara kinye mo thai igwetereka no ntubwa eronino irera urete na mwananchi twamwira bwaga mono twamwira MTF tena capacity ekuthithia barabara lakini mwananchi onajeka MCAs oba kwenda kuramba chora ngavana uga kambwira na ndi mwananchi thaici negitara batu tumere na bagwe to demand twetie no ntu twakurukiria ngavana 734 million chekuthithia barabara na mwanga thaici uti barabara inye mwera aringithwa na negitara tukwirigira barabara cia Meru thai ciithiro cionthe ikirita irongori cia uria riria arauncha MTF ugite by tariki 5 bondi cionthe ciabati kwithirwa matinka ya mbiritie kurita ngugi tutekwenda kuona MTF kana kuigwa MTF marietwa turenda kuigwa MTF iri ngugi na njirene na tutikumaindi uria ngugi karitwa kinyethire ngavana wengu ukathuta matinkene arime we don't care kira tukuria ni mwananchi wengwa aritirwa ngugi ameone taunda atengete milioni 8 chawandia baje kuthia njira onto nije kuura njire kathuka mu na thai na ara ngwite nya kanise ne angurwa mantu anjira na itu atengete mbeca na atenga mbeca njega muno lakini mwanga thaici nontu na ijukire mami wetu na achie ki MTF bauga no gathithia njira nontu batu tu MCA tureamba tukaiya na tukwenda ndoano tugaturekeria athithia njira u ko mami wetu nontu no ikiria mbeca kwa MTF ichie gutio maragita yoje kujo tujone jetu thiria njira kenda antu bakuketha bomba kumira into byao bunge batitite na kumeneria ni ucereroko kigina kia mbacare kuma thirikari ya county ondiria na burube tite na mbere na kunyamara matwene muno baria batina kainya tugite ikaba mbasari twechoka skuru ande choka skuru bayo mbasari mwanga thai atarekeria nontu nekite mwanga le akathiro nkale akona kanya ega kurekeria na baria bakuthithia ata abakure thina kebire utegete batu tugite ina ke basare to kurukia milioni 3 kwina milioni ingi ijire ila twatigite na tukurukitie kenda kawira mwangaza eda kwa form 1 iba reportere na basare turone nya bambite process kana inyote ko turalipa itaka aya ateja na buru na tuenda kumenya milioni ijire nacho inaikirie nontu ana beto mwangaza aibara form 1 batagita kuthithia ata kurenga basare mbeca iria ichiaye yana ndi kule mwana machaka mbigi wagite mbeca cia gwiko skuru a very bright child ati kumba gwiko skuru na itwekirite milioni 10 ndene budget na mbeca uchi njarene cia gavana batu twingwa ya MCA tutike twina kyo gutetheria gavana ena intobia kungana biye kwa mwankare na ibia gutetheria ri ituro na ara mbeca iwi na yao barite bakiwa ngwatana nona gavana wa Meru ni batibu na ni tumi muno endi rore metniyo ingavana oyu Kawira gavana no regete ngwataniro nontu ke gavana kwa ngwataniro atweta tukathithia structure ngwataniro lakini ndarenda gwita mtotama na ikyo ntutugete na ikona wiki ugi akutama egwikyo nontu ugotete nontu kwa interest ya mwananchi ro kuretera assembly uteta naona kirauni kia mwananchi. Weru TV kumaburi mbita wa Kevin Kimathi. Rutetwe ta mutongoria wa maria enge bungeni ya Meru MC wa mitongo Evans Mawira na uge tutari wendi wawe gukamata arwaria rwa kuingiriria gavana Kawira gitini akiugaga na mari na ndugu mbega gatagati kao. Mawira haugite bwena kugwata mbaro uthondeki wa barabara kuthamwa kiri MTF akiugaga nimetikaniriti na gavana ati uthondeki wa barabara cia mitongo gukambiriria ntuko ite kurasha. Wakarikano ntuko nini nyume ya Mawira kwanira kugwata mbaro gavana Kawira
niatunyirwe giti kia majority leader gukurukira kithurano kia MCA ma UDA na giti giki kiathie kiri MC wa Kisima. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Karen araniritie nawe. Tukuinka inyuma ya MC wa Mitungu Evans Mawira kalia kwebirwa gitine kia mutongiro wa baraba ingi kirembunge ya Meru nyuma yawe kugwatana na ngabana Kawira Mwangaza na nde akiaria nachokete mushibi nyuma akiuga ndiri akamatete muswanda jwa kweberia ngabana Mwangaza gitine mwanka muthiru no kererwe ni MCs bangeni untu ni bari no sode bubwega na ngabana Mwangaza wenu kajuka mata akiuga ni beruira ni atenga bana ujo ni uja wene jathiri na ate choka Meru kairi Mawira ero nande kwa Mawira nontu uwe iwatu kuona ibora itango gina Kawira muno nande kamata munya mujuju utongerie wete mwankaku Nairobi na sasa we were told that Kawira ate choka Meru Kawira no etre ate choka ku Meru. Sasa mimi nikaanza hiyo maneno, sijasomea sheria, nikakaa chini nikafanya maneno yangu mingi kwamba gwitana haria njuri ncheke shiraini twaromberwa ni akuruba njuri amantu jangi maingi then nande tumau twakurukia assembly Meru tweta Nairobi. I believe so many of you watched those proceedings and we tried our level best depending on the content and the evidence that was in the motion. Mawira aliuga bale gwita seneti na yonokia ngabana Mwangaza wala tigwa gichuragia biuria bibinge was also affected no to gwita nara twachindona ndi achuragia Kawira ri na indi ndiratongeretia kumwenga ri mitungu igakarate. So I was even a bit stressed, a little bit stressed no ntonande nkurigwa what tutafanya kazi aje gitumikira nandi Mawira kuga wenere MCs bange weala akinyitie na noginindwa na ati kwenda gutongeria ndwa na ngabana Mwangaza kaire na akiuga nandi giti kia mutongiro bara bange nikirare kiri kumunogia muno ni untu bamwe ba MCs bati kwenda buruko gwatana na ngabana uju. Because I've tried to tell my colleagues, nimewambia sasa kama tuli maneno ya impeachment ilisha, tuacheni maneno mingi. Let us try and forge a working relationship with the governor who will be the governor of Weru till 2027. We had a meeting ya bara 59. Manya bara 59 andi bari wa tuteta nao. Although some of them imbijibe dawe ta Kawira muskumo ojajo kubona ndira thitherwe na ndio ndi gwita ndavera mia mtaya nimechoka na vita. I want to forge a working relationship with the governor. Nontonteja kwira antu ba mitungu 2027 ikawira ndaroja nawe barabara chia thuka ntio ro imanto ja Kawira ru nonto botanto bete bitakorwa wanto bete bitakuritambio ngugi ande ndavera mimi if it takes losing this position ya majority leader I'm ready nonto antu ba mitungu batathurete majority leader wathurete MCA waku wa mitungu kiki majority leader kiki kwiro ikamiro yonde nandi ikia babu kumenyaja assembly inde antu ba mitungu baije number 1 MCA wao. MCA Mawira aliuga wenande kaba ugite kia mutongiro bara baingi kiretre anogo kwa mirigo ya bange atigara na mirigo ya kia bara ba muringire kura na bone ya kariba mitungu andi toka kukamata anto angamata mirigo ya antu 59 kamata mirigo ya antu begembe na kanuni kamata mirigo ya anto ba tigania kamata mirigo ya anto ba bure na konge na temo bakandingira kura 2027 angamata mirigo ya anto bareko bametungu. In fact, I'm very happy that decision yo kudidwa ndi free itike majority dinda te anto bametungu bara lusere ni Evans Moirakaria ora lusere na ugaisa so na getete atia na nganiri ndendo ugagetige tenontorera kwa weta kwa Kawira kengwa. In fact, onte ako makosa dite tiake na tujua kite majority linda. Makosa jako akiwe takire u Kawira. Nanda uga nani ngeta kenda bangi para beno kwa kweta bageta ona kanya na bagia binya na moyo kweta kulitanguki. Kire mutongerio mweru abaraba inge Patrick Mutuma MCA Mawira aliuga kamugwata mbaru kirenguge chonde chobisi ende tinandwa nangabana Mwangaza amu support kabisa orora the new majority linda endre nangogere ku kira kinte mu support na ndera ugire nte mu support kire kurwana gavana wa Meru. Yes, come support.
jange jambunge aja sheria cia mbunge na kumoni obisiori kana na kumoni ora nande mchemani ya nene banga wanambi hiyo nitampea hiyo support kabisa, lakini hiyo ya gavana tafadhali excuse me, iendeleeni na vita kama mnataka vita, sisi acha tuendelee kufanya kazi. Manto jawe neu aitangu eti yawe ndio ni to adapt nawe ndio ni ndirete kirerie maragita jara jagwe toja MTF na ugetheri jara MTF no tesheria unete gwikia kire MTF ngayo kia maragita jombe najo mtemena jombio barabara nande next week tokaleta maragita metongo na wewe ke report Nteto cia Weru rea kwa rietwa ni Mutungi Kare Akarima kaboito iria ni ontoreria mututigie Daniel Sniper umite ni maumiritie kuria gavana agwete Weru ni muntu uria augaga na aringirite Sniper nkurukia maita 15 tukwiria akwire mariuga umenyo uyu kamatethereria banene kuthingatira kioto kia mwana wao ni macokete mabithurani methiritwe makigwata imakania kumakire gikundi kiria makuga ni kia Mama Defense Forces makimuragia agwatane na mogoshwa kioto gia Sniper na te gushuira mushiba wawe akikioto taburia agwetire kirigi karokia mwanya na andiki Nteto Juma Ndhiru Marion Karugi naranirite na Akarima mana atutumira riboti inu kule muthaka wa Kaboito baranĩrie na Sniper monka ndagika ya mwisho to the last minute kuringana na uchunguzi uria bwenderete bukiugaga araria nwe na thimu yawe ya muthaka u nio ya mwisho kwaranĩria na Sniper na muthaka u na atumiri mbeca ni deputy governor turienda kumenya uchunguzi bure ibwe kona kadha statement ni andiki Wakatuaje kumbavu. Ni miario ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiaria na andiki ba Nteto Juma Ndhiru eururia ikukia mututi Bernard Muthiani urawije Kenya Sniper miario akariba Kaboito nturera umite Sniper baukirerete na rungento na kuria gavana na turethirune na bamenyethie nuwe ngwawa na umite nturene yo bamenye na andikithie riboti kire mabisa bandisia eururia ukozibo Ndabituri yarietie imama wetu Kawira Mwangaza kwaria bwega tukora RCG press na uire kwina muntu umite Kaboito ngirite Sniper thimo maringo 15 na itukuria go SDK DCI no tutukona mama Kawira na tutethete na report bwega muno itukwenda kuma muntu umite Kaboito no tutu no chungu bakwenda kumenya muntu ngirite Sniper thimo no tumwangaze Sniper mocherari ende muntu emoyo na te watu bantu Kawira agetheta jua muntu atawatwa na ni mote Subaru tona Kaboito ito kwenda kona Subaru Kaboito sierete muntu ngirete Sniper thimo kenda takorowa na kinya wenwe igathatwa mumenya kinya na thera ndo tanthi Ithatu ni Sniper etre no tubwa bwithe Sniper tiki ntwe kega kuito kuromba DCI kukuluga report ya Kawira Mwangaza na gavana wetu muntu abute thanja serikali monka thai kuromba nete ogene no tonara atwire na kumenya muthako u abatu turenya yiba Kaboito DCI ara moko wata na tuwekera kethimo mutandao ne tuone basically atuera no tomoata ninga tomaoma ebo mama na complain na kiwa muthako ati andikite statement atawato na gimutonina na wati ende kinya muthako anse no mumenya anse otuwa muthaka athari ati kumenya muthako uriku no mumenya na tuande percent ya kumenya muthako uriku na ature muthako no uriku na tonenganiri noe atha nyandi zathe ari manu tubato kamera noe Akaribaba wakana ni muthuro barikana ikukia unyumo kira orwero mutana wo bariwa bonge ni bakwenda kumenya ikundi kia MDF kana Mama Defense Force ni bao onto baratu ba setorona kubathangikia maturene Ndatura kariba Kaboito mama yakuruta sauti era iturenda kumyakethia tuna kaini Kaboito kana ironde tuno Kaboito raba tuna kithikero watu akwantu batura bechangiliaga no cheteri antu iro tokuwa atire mama timwe wenio ewetwa MDF toriwa MDF era fomerwa Kaboito netukubana ne fomi no mawa turenda kumenya timu nyao no to mama na mekanira ntukwenge no ne ature ne thibitiza na tukwa kinya MDF yatura akia Sniper no ke koneka no bwabo nene nteko mama no to kweboti si anto Kaboito muntu Kaboito to mama sababu imbi kure kunde ke to MDF tutame kundi gwina kire Kaboito no tutomba kwa party mwe anto kwa Sniper tratia kwe kunde ke MDF kana Mama Defense Force ito kuramba ndisi yasunguze kundi ke muno no ntomba kwa tuna mugigi to kumenya na nto to bamenye bawo
nonto kwenda kabuito tote tatia toto bamenya tunaomba ndisi yawe sukua uchunguzi wa dharura bamenye kundi kyo bao na kifomi kariatia nonto te kundi twakuruke batwe na noko mea mwana kuno mndiefu ito mwirete kaninchene nonto tole tukwata umwe tone kethira mndiefu kethira kamutethia nonto na umana kitu amenyera nto wiba korogwa MDF aitutiche bakiwa batwe twitayari twagaria mama na nyana wembe tuguma kuonthe tako ni tuyeti mama kumembe na kumena wethe baba kubanga ndo na MDF wege ina baba yetu tubagira nkoloki kiria kariba bari wa ngavana nonto ne wire ya family bakandamanira kioto kianja yawe bari muria batu kwandamana na iringanire na bo bandamanira kinya kioto kia mututigi sniper mama nonto na kanyokawe rwaria rwa twamuthikirite njuma akiaria ke maandamano ya warawira na fuatiliete motono ina muno nonto no mwe party amero barakwatha inkoromba ke akobwethia maandamano ya akuwa atotethia muno nonto tuengo itoro atobwethia lakini tokari twena ngabana atokologerete tukabwethia amanane saiti negenda turia kia sniper tosoka kethwa motono ina gathulumi twetho tukiona kethwa ndisi yake muthulumite nonto ntetikie thwa ndisi yae ni muthulumu nonto teka ndisi yae umete Nairobi yeta kuthulumu mundu Meru na tieta bange Embu yatia bange Kiambu yatia bange Mombasa ikakwe mutono ina kawira kwa wake akwethwa akabwethia maandamano yara yatethia tuone akie sniper na tuone akie mutono ina thwa kukaombekana ni bakandamanira muthaka oro wati ito kwenda tonjweni ke maandamano ya sniper na muthaka uo toiru sane yo tonjweni akanwa kurethia kwira antu no bakase TV-ni akiwa ati atonoina batario imbia kumenya navyo sniper na ringeri thimo maita 15 bira kumenya vyo thimo sniper na ringi maita yawa kuwera bira kumenya vyo imbi statement ndito sira kawera na cio korone kena bura kumenya nke reportera Weru TV kuma Kaboito Beta Marion Karugi wa Kinywa Kuringana na utwiria gicunci kia 70 na Ithatu kirigana gia Akenya ni makoromerwa banene kana ni makoremerwa banene gukinyaniria mabataro mao ntuku ntu agwetia kwa goro ya uturo kumane na gicunci kia 40 na inyanya gia Akenya mena thina ya kimeciria untu urio tumitie mamwe makagia mirimo na mangi kubaragania ndugu na antu mao mabakubi kuringana na uthundhuria uyu ni wa kambuni ya Infotrack kwa murigo wa ugoti kuongereka kwa goro ya maguta ni mauma montu bare matumite ya Kenya gukinya bantu bau thirikari riu ni kurombwa kureta ugaruruku Anthony Kadenya atumenyithie. Based on the 1,500 respondents, Usunkuni bwa kambuni ya kuthithia utwiria ya Infotrack Research Company liu ni boneti ya Kenya gicunci 73 kaba kwangaika bakigire kwirungamira kimutulile kulingana usunkuni bobo mama mantu male mathite na mbere kumi mitulile ya Kenya ni gwite kwa ngaramia mutulile bobo kiuma na gwite kwa bei ya into gwite kwa marima kithomo gwite kwa goti amona wagibwa wira. By the time we're doing this survey, the cost of living, of course, mentioned by 48% who felt it will increase. I believe that's just 1 month now. We can report. And I believe you can report positively so that it has increased. School fee for those parents in this house, I believe if you compare what you're paying last year and comparing now, there might be a change, or any guardian in the house who is supporting a child or so. Kulingana utwire bubu gicunci kia 40 na inyanya kithirite thinani ya kugena stress gicunci kia 30 na jiri gikirema kwiganja jiao na kyo gicunci kia 18 gikithagira thinani ya kugena thina jagi mabwa mathugania. Of course, mental is a big thing in Kenya. We've seen a lot of incremental numbers of people going mental. And I believe that is just trying to find out where will my next meal or where will my rent come from, where will the school fee for the kids come from. So people are really mentally disturbed.
mweno gutule bubwa kambuni ya Infotrack ni boli ditete ya Kenya gisunse kia 73 ni bageriti na njira nene gusera njeja gwitethia gisunse kia 45 gisagia ngugi nkurani ja kuruta kenda bona mbesa gisunse kia 41 gikinyi gyotumiri bwa mbesa amona Kenya bangi kujukia mikobo kenda bamba gwitethia. Nearly half, 45%, have sought additional employment or income sources. If you see within the online marketplace, there's been an increase of people posting for items they sell, either farm produce or non-farm produce. People are doing a lot of online businesses, and I believe that is one of side jobs that people do. Now, kagita gaka tuile bobo kambuni ya Infotrack ni boli ditete Kenya baingi basi na weligiro ba mauntu gosensia kwa makuwe mwenogu ni boli tidirikali kudide boleli nkiomba kenda kuimene ngarami ya mutorire 1,500 respondents, 26% mentioned that there's need of reducing the high cost of living. I believe so that the government solely responsible in terms of ensuring that the cost of living can be reduced to a manageable level. Mamuji muneno Nairobi mbeta Ntone rangi wa Kadenya. Hata ukekanya tunogoke banini utukadhino wako. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Nyakika thongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Karibuni sana. Nonto mathaizetere na itha mugwanja. Angire kantu gakoroma. Irio bya korea. Ile kama yako kuigua. Karioka ngentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Tuwa ndo mekarire. Ete modungi. Ndoka imoduyo ko yotumelete. Afya Plus. Afya Plus. Nanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Mokoro kwenya tona. Mutegethai. Teno kwa tukala ni wanyomba. Zuzu na ndinetosa. Afya Plus. Angi menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Energy. Protein. Na fiber. Yes. Na medo kono. Tembea kwingi iko na mengi. Naona tu ya kwanya ange na nyoroka tona bi Afya Plus. Na sio jumuto.
Motu te motu, motu i afya plus. Jogore nduke nerere akue nagwe. Kutendaje perfectionist na abos babe wakifall madly in love. Alafu ongeza watoto wawa fabulous kwa hiyo mix. Unapata the perfect blend ya familia na comedy. Watch comedy mpya tena fresh kabisa ya Kamu Stay. Itaanza tarehe 11th January 7:30 PM kwenye Maisha Magic Plus pekee. DSTV channel 163, Go TV channel 3. Harengingo gwate ogeni tukithii na mbere ni ati ataramu kumandini ya Germany ni maruthite kambi nture ciatigane ni kenda gutethia antu maria maturaga na banja cia mwiri indi magite mbeca cia gutungatirwa banja ino. Mamani bamwe na antu maria magwete irima kumane na mitino ya barabara mianki na kubia kwa muthemba bamwe na nkinyagia mangi mamethirite mugiciarwa na thina taino. Akari maria meumirite kugunika kumane na utethio uyu ni mataririte gikeno kiao makiwaga magatetheka banene ni kenda gucokera na gucokaniria mauturo mao na gwikara tantu mamangi mukirimithika ena riboti ino. Igitare mtu araikwarieto plastic surgery baba inge bathwana kimetaratara kuthenjo kongelo thongi bwa mwiri na kongela kana kunyigia isunche bimo bya mwiri muno kiriari ndu plastic surgery ni thaira mutaratara yo rigitani kendo chokaniria mantu mwanya mwanya mwirine. Most people when they hear plastic surgery think about cosmetic stuff, but that's a very, very small field in this huge area of surgery, because plastic surgery means hand surgery, means reconstructive, means burn surgery, and cosmetic is only the smallest field, I would say. So which we are not doing here. Yeah. So. We are not doing any cosmetic surgery here, but our primary aim is to help especially people who don't have the means, who don't have the money to afford expensive surgical treatments. And we encourage people, also people who don't have money, let us see what problems they have, and especially functional deformities when they can't move their arms, their limbs, whether they have nerve injuries from birth or from injuries, burn contractures or palsies that are not primarily neurological. Babenda service ya reconstructive surgeries bomo bethagirwo bachiari bakariu ukethira pengine mtu achiari chiara chiongerekete nkuruki ukethira ongi achiari njare kunjene kana kuguru gutiumba gukinya nthi wega bau bonthe ni tukubathithiria uri achiari kana agwata accident ona kathina zakau mutaratara yo amona boyo tumba ikane antu bonde baraba oyuenda nonto maria yo yomba kwithira ya 50 witia mwanka 400 ile kuringana no tungata bora mtu akwenda antu betu ni bakuthinika muno bagita guchua services ikuraza na uria tukumenya kuthirirwa plastic surgery kana guchokanwa antu athuki Kenya thaa ino kwina goro muno nontu bweto mikesi bitari monende nteresietiania ni watanirite na ataalamu bori gitani bo kendo tetheria ntu baraba ina thina ikithumba nturene. They are coming here to help our community. They are plastic surgery specialists, reconstructive surgeries, and also in orthopedics and camp food. So the head of the team is Dr. Dick, and they will be with us here for the next 10 days. This type of services are very rare around our community. And last year we carried out first contact with people, and we saw well over 700 people, and they operated a lot of special cases. So we feel it's the need for the community, and also the team from Germany are willing to help and assist.
bamwe babara bagunĩkĩte na ũtungata bũ ibonanĩtie nkatho ciao bakio ibarerete ocho ũtungata ntere ingĩ ĩndĩ umarĩia baumbĩra buru ndaitwe ni mũrimũ wa kuimba kamwimba kau ndeta cibitari kwatwe karenda mbeca 80,000 na 80,000 ina cite kuoneka na no gakambaĩtie ĩndĩ mwanga thia nsumute ngasi ya kwethia ndaigwa gwĩna ũteithio ndo witũ kambe ntethũkĩrea ndabatwe na arthritis ndaita St Peter ndaita St Peter Weru ndakwethirwo matiba kupo ndakwethirwo operation ndaita thĩna rĩngĩ ndaita cibitari wĩtwa Kinjabe ndi kuma Kinjabe operation ya ndatwĩka ngabwethirwa ndatwĩka karuta ya ndagĩkĩri no tiba thĩna ingĩ ikwĩa ndi mwaka ndi mwanjia gũtarata thĩna ndi ndaigua ũteithio bũrĩ hau St John ndi ndaigua twateithwaga tweterete kandi na kamwimbo kanchumbũrĩte na inyama ndi ndaigua kwĩ mandagĩtarĩ yeyĩte yaĩna ũteithio ndi iponto ndauga kambe mbone kithanga tethuka rĩu aciari baraba inana bena tũthĩna mwanya mwanya ibarombi batikaite moyo no ntwana bano batungatirwe na bakabwa buru antu betu batwatethirie kagita kathiru mweru ethatu daktari baba bari gukumwe kwa 2023 baba atethirie gita riu already ni witness itene babwire buru kwogu inywethirwe wina mwana ena ulemavu ana bau ni batethagua gukurukira daktari na bagacoka kwa antu sasawa ozagwe kana ozani na bakaumba kurita ngugi ibabweri kurita nkiripotera Weru TV kuma Tiania mpeta wa mukiri wa mithika nyuma ya rugono rwa Brenda Kendi gutarirwa akire Nteto cia Weru nontu wawe kwithirwa ari mucii atithongirite sekondari nontu guti cukuru ari mweteri umwana uyu nanogoketwie murigo nyuma ya mubunge wa Mara Kareke Mbiuki na MCA wa Ganga Elizabeth Gatiria kwumiria kumutethia Brenda guti cukuru aetitwe nontu ni kwari na mabeti ya indi ya kwiyandikithia bare yandikithitwe ari mwana wa kabici mwana uyu uria nkuru kiumite mucii utikweumba riu nathongirite cukuru ya ciari ya Chuka na kathomithwa utheri mwanka form 4 rungurwa utethio wa mubunge Kareke Mbiuki Matene Mugambi enaino ndakula ndikienda gutweka advocate gikwikiroto kia mwana wa mwari Brenda Kendi kuma nturia gichure wandia Ganga akiri gicigo mbunge kia Mara kirari akubi kura inde muthenya we munthikira thararirwa na kwingirwo Iweru mubunge Kareke Mbiuki na MCA wa wandia Ganga Elizabeth Gatiria bekinyetie muci uyu gukioja taije kenda kwi mwana wina 362 atika diskuru na ndi mutongoria na mheshimiwa Kareke auga na kudukia njukumu eu nikenda kana Brenda adome tongoria baba bekinyetie nturanie ni agichure nyuma ya kugwata Nteto gukurukira metha Nteto ya Weru TV turi banture no bakithaithaga tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi kumira na gutetheria mwana uyu Brenda tigaturinge ndi wathi Chuka commercial ni tontu Kenya yonde ni ramenyire ni na othiete ona baba taije bakwiguo mundu thiete Chuka commercial niyo cukuru iria mbega muno Tharaka Nithi ya jiari na kwogu no turi na wathi oguo kuona tuyatinde tukerwo tukolaithiritie na tukienda kuigua performance yaku ya otamuota kuringana na tongoria baba mwana Kendi onete kanya kiri cukuru ya Chuka arakathomithwa mubunge Kareke Mbiuki mwanka kurikia bobo bumirite nyuma ya Kendi kwaga cukuru gutwika andikithitwe kigeranio ni ari muntu murume turi buretera Brenda ena airplane amen ni doctor in making kwogu tutikagie na wasiwasi Brenda akathoma na ria bukona Brenda kwena gauntu gate kuthi wega gakonie into gitagwa fee butumburemu Kareke Mbiuki Foundation na mamu yetu ao mami MCA wa Ganga erutaniritie muno wenshuwa gutika rima ka Ganga gakuoneka kena thina gatigira cukuru kae kwandrimetwa na kuma u kila kitu ni Kareke Mbiuki mbuge mheshimiwa Kareke kana gakake ajukia so far mheshimiwa Kareke wa Mbiuki through Kareke Mbiuki Foundation
na sponsete ana zaidi yegana gikeno kiujurite nturanie ni agichuri aturi banogoketwe murimo uyu araba kuga ibwega tongoria bakaumagira gutetheria na tiga kagonke ndi kuri na twana twingi nturani tura tutaumbite kuthi cukuru na tukauga bakinyire wau na ngai abaradime na bonekanire na bongere mibango engi minene nkiruki eu nikenda baumbe kwoja twana twetu kuria tuyitete atia kuria turi kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ni umirite gutariria kurega kwiganirwa ni itagariria mugambithania munene Martha Koome kurutha gikaro ya kwariria rwaria na Rais William Ruto kwariria rukuru rwithiritwe rukionekana gatagati kao akiaria Odinga na ugite kuri na gitumi kia rwangiro gambithania kuruta wira wao matikuthungirwa ni thirikari na cokete ameneria maria makuthiurunkia Nteto ati ngwataniro ya Azimio ni baraganite akiugaga uo ni urongo uri gutambwa ni imwe cia nyomba cia Nteto. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Othenya wa monde Rais William Ruto na ruthite gikaro na mugambithania munene Martha Koome garuni ya Rais na ni nyuma ya Rais kwendekithia methure na gikaro giki kiumia kithiru ni gikaro kiria maumbite kwariria montu monya maribo gukabanira na ungumania uria ugucokia nthi ya Kenya nyuma kiuthie na mbere kuthondeka mawatho maria rwangirwa ugambithania magatumira ni kenda gutigira kioto ni gikuonekana kiri Akenya na kinyagia ungumania kuthira bururu na mauntu mangi. Mamwe na ugu mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga akiaria ri kaunti ya Lamu guruguria wandikithia wa amemba ma ODM na regete kwiganirwa bururu ni itagaria riria mugambithania munene. Chief Justice, the head of judiciary, has gone for a meeting with the president in the State House. This, in our view, is an irresponsible move. Arugani mabetia Martha Koome gucemania na Rais garuni yawe akiwaga mucemanio uyu urabaterie kuruthirwa guntu kungi. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the president resides. If there's going to be a dialogue over issues of governance, they should be held in a neutral ground. Raila Odinga na ugite kuri na gitumi kia rwangirwa ngambithania kuruta wira wao matikuthungirirwa tha ino ni thirikari na njira no iriku. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development. And we want to hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. This was a statement that we wanted to make today. Tokete ameneria maria makuthiurunkia Nteto ati ngwataniro ya Azimio ni rikitie kubaragana akiugaga ni urongo uria gutambwa ni imwe cia nyomba cia Nteto. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There's no disagreement anywhere in Azimio. And that's why we actually are taken aback to see a banner headline in a very senior media in the country. We want to say this is irresponsible journalism that must be discarded. We don't want the media to try to spread despondency among the members of Azimio. We have stood very firm. Azimio is on a course of liberation of this country.
Azimio iko imara. Azimio is remaining united, and Azimio will not break up anytime soon. We are on a course to liberate this country from the tyranny and the responsibility. Biashara mama dhiro nkagia intushia kwendia njorani ni muhokas mushini wa nkoboni mumirite komeneria banene thirikari ya kaunti ya Meru nikira makuga ni kumabinyeria mariuga ni maimito kanyaga kwendia intushia o tauni ontore makuga no gutuma matikone mugate wa wantu kuna ni bungarama ya utoro ere egoro mariuga ni mabeneriwe ga tauni ekotherwa ushika kumenya kama kwingwa tugikare naraniritie na moga tariri na biashara banini bankubu mono baraba dirunka ya bakenda ginto biao kana bakenda gira rutere rwanjira ni bashumirite na matata jamanene bakimene dia thirikari ya kaunti ya Meru ida bakuganoka bakwenga totoni ne ankubu batiende tinto biao kwegitare monandi turenda gukwira atire kawira we ngabana no turererwa igwo wikirite ngare cionthe maguta cienga cira nkubu twire kwethere igwo tumene no ntu twina kiumia kimwe acroka indo twimwe akio mpempe utemwe ndio smoky ute ukacio gwita nguwe nkubu tugwita ge sub county araugire tuibangora ntu bandu ka baibangite nikenda twaria we tumurumia gantu kanini kenda twendera kwendia turinga twone kanso kuma rokere mwanka thaa ithatu cio tuku twaugire thako bithia kinya gote kugita kanso tugita kinya 6 kingine borotete musiasa ni kimburugu nora ne mo biashara umoneta unini ankubu na nkurukia de muthingati wakwe wangabana wa Meru bakiuga niwe withirite akigwatana na thirikari ya Meru kubaragania nikiura urawe nyume kuna ora kwaragania nto biashara nkubu nikigira twatumira tumwatakura twe masira ya nkubu anjereria kurana mu biashara omunini na ndeka isirete gegwe ariuga twete Jerusalem distribute nchobi yani kimurugo ya kiwanjene kya nkubu polytechnic sawa kawera kwethera no eteria nto bego jiaki turenda weje nkubu no nto baraborigeria nyankubu ete kae municipal ni tonga bitongere twiniki no nto byakarere iwanje bya kalso byondo biashara baduga bambere kulitango gitare raja kumegitare angabana bo baire bakurukite na batona wakubanga ikete gitare angabana kawera mwangaza igitare amunya ne gitare akiraito no ndaritaga ngugi ara mwarinezwa thoko na ntubangi twaitagira ngugi mwarinezwa thoko ituthomithiretie anabo na itwendereaga bwega kire kindigicanetie ni kiumie kirathirire kuraere nandi batu tutirekerwe turita ngugi kuma kanchu ile ambiria kuma rukiri mwankogoro mwankathaitha tuzio tuku twaboria bari twira iteni bukorie mama muthiene ni bamenerete migambo ra bakurania bisaba bakanjo ati no katauni ankubu kutherua bagetigwa bagecuragia biura bibingi kethira ne boruko bari twira beri batherie nkubu tukoria atiri gaturaere ruko na ruko tukirona guku na kirinya kire mama ugite kiritagwe mati kiriyojuri matindo katulaire niti katulagarukie twa mati katulagarukie twa ruko thai aruga iroko rwenjerene ni utukwirwo ni antu bawe baragutuma bakaunti bagituraga mataunine ya nkubu gicigo mbunge kia South nke report Nteto cia Weru rekwa rietwa ni mutungi kare Mwandiki munene kirerwangirwa na Tinteresia Nyambene Maore Kibucha na kuromba atongoria na agwati mbaru monde makithomo gutigira gutimwa na urare kitikiro gya KCPE utigito mushi augite ona maria maragwite kigerio matikariganirwe indi mabewe twanya to kuthungira skuru cia utia nicio polytechnic na shokete aromba thirikari cia makaunti utigira ni makwandika arimu makuru ma ECD akiuga maria enge marikinya ukuru wa retire maturaga kwirutaniria na mateandiki Denis Mugendi atumenyithie
tukune ijiguntune mwanya nthigurune ya Kenya kurio kaunti ya Meru arimu ba junior secondary bethiritu bagiukia mateta jegie thirikari kuria gikurikithia kirikaniro kia kubandika buru taku permanent nyuma ya contract kurika bakawirenda ikubatejanire na kwea bangi baberu kibaruga Nandi abisa mwandiki tawe executive secretary wa kiama kia arimu kia Nat Justus Maoreka Bochia na igite na bona kura thirikari bojuririe buria bakwenda tontu ya arimu bairitaniritie kithomone kia junior secondary kiriane kigeni na antu baba ingi batika babwiku bakaewa ngugi iu thirikari yetu ya Kenya tuina atani betu ba JS or in other words junior school atani baba batonyete nguine through application na bakutuikite bakarta ngui as interns for 1 full year. Now along that year kwa tukaba change rwa thirikari yathwani ko ba change ringi ba takwithwa ni 2 years. That is banned and sand and even very wrong. Itukoromba thirikari everything kinereke kubongera that other year but whether now permanent and pensionable because that is what they are known yabambiririe contract. Bungi buria Kabochia erite nayo thirikari ya kaunti ya Meru ni tigiri kwandika arimu banasari bakuru tontu mwarimu arikinyithia ukuru bwa ritaya atandikwa kugatwika kithomo kiria athomere ni kia utheri Antone artani muno ba ECD mbire the county government the request buru nkimira kwina atani ba ECD baba ingi bara bakuko kinyi miaka 50 kana 45 years bateandiki na which to aromba rari onte kwina kuandikanwa engine consider so that muntu atrain to as a teacher at expire atira andikwa no that is the hope and wish of teachers. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Alex Mugendi uria niwe murungamiri wa sub-county ya Chuka Igamba Ng'ombe na rombete mubungi wa gichugo kiu Patrick Munene kuririkana wirane wawe wa gutigira skuru cia dene kuthomwa otheri Munene ne kirite akari wirane ati kwambiriria mwaka uyu arutwa monde made makathomithwa gutina maribiro nguru wa mbia cia CDF ontoria otikinyanirite mwankatha ino na shokete aririkania patu wirane wawe kiri antwaka indi ya kampeni baria merite akabeshana ambia kiri ikundi ni kenda maomba wiyo okiria. Samuel Gaishima atumenyithie. Wengine wakasema kuringana na Alex Mugendi wa Festo oranwe murugamiri wa sub-county ya Chuka thirikari ya county mubunge wa gichugo ya Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene aigitwe akirwana atongoria barabangi akimenagiria uruti wera bwago waridawe atakwiboria wegwa na rutite wira yake bura kubatirie wa Festo akionanagia kuthurwa muno irwaria ro Munene rwa kubuthiria mubunge wa gichugo kia Tharaka Gitonga Murugara nuntu bwakiathokera aruthirite akaribantere cha Rukindo Chuka kagita kathigonko ya Christmas. Mheshimiwa Jiji, I want to apologize. Nuntu nimbije kimya kithirura imuchenga uko karingani sana. Nuntu gwaka ahol irio rakire na bale ambale ya Rukindo wachengwa wero muntu anyoni. Kinegi wachengwa sana. Tukio tuweke tutatuma lakini mambo anduma na kuchenga taire bagwetwa Nairobi ni Ruto magetwa mbunge makadikurugirwa mukimo makarugirwa chai makarugirwa ndubia tema mukuro lakini ndio twaria tuli mamukuro Ariuria Munene arekane na nchengo cia muthemba uju bagwatanire na atongoria barabangi kenda barutira mukari wira. Mheshimiwa gucengire Mheshimiwa Chuka Igamba Ng'ombe niwe kwaririria ni antikikaga Mheshimiwa Patrick Munene wamuona uria kamuona mwire tafadhali ni abe atongoria maria mangi heshima utichenga njinji kuchenga njuki kuchenga kareke kuchenga yani kila mtu ni mbaya wewe mwega wenga wa Festo na uritie Munene ambe aingie mawirane mara apere akari bore oba kubathomithiria gutari na marei aritwa bachukuru cha secondary cha kwinukaga ugoro tacho day school bora augite akaingia mwambirioni wa tamu ino we mwene atarite chukuru kirugorwa
mwana wothe akathie day school akathie free chera ni ndio free. Point number 2 atorire URETERI kanga neuma kuti muntu athiire kwa mutani maya iri muntu agenda kwa umwe sawa. Point number 2 aturire tuli kiatho kuntuwe twa nthambo atoia monde immediately athurwa ni atorire atumia monde na turi malomba mama gumoni location atumia monde makane nkurambia cia ngurubu ni anenkere. Point number 3 ni mukanie ni atie kwendia barua aciari mometo ntu nitugwite cia mwashimu wanjinji nitugwite barua aciingi na cingi ikinenganirwa cia arimo cia njeshi cia mandagitari lakini ciake gakwendia. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gashima. Newega nuntu wakona kanya kurumira Nteto cietu muthenya wa umuthire winkwendere utuko umwega ni umbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio arai Purity Richard.